أريد بالقرآن وإمامنا على هداية الله آمتنا أريد بالقرآن وإمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا Fikirkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Fikirkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa أريد بالقرآن وإمامنا على هداية الله آمتنا أريد بالقرآن وإمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا Fikirkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Fikirkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga